wawafika ngelinye ilanga sono siyashupha asifanele nje noManazarete ukuthi sibe nesono inhliziyo iyashupha ayifanele inhliziyo yami ukuthi ixabane nomunye nelinye iNazarete wafika ezweni lakithi kwakhona umuzi okwakushonwe kuwo wasemaKhambleni kushona ibhungu ayamba amadoda umhlabathi sobovu yakhuphuka indlamthatha kaMayekisa ubombela isitima samampondo unomlethi kaMadinani kunzehlaba ezinyama ntsobeni zonke izizwe sithemlethe yathi mayiza isifana samhlola nasi phakathi kwethu bantwana benkosi hawu bantu bami kwenze njani omkhokho bethu ke babe sebenzisa igama lencebo ncebo yenkosi kukhona ohambile ulapha endlini sabashiya kanjalo isitwana sasezulwini sangena endlini sathi masifika endlini sabuza igama kwathi ubani igama lomfana kwathi uSigebenga wasethengememeza manje ngoba ngifuna mvuke kodwa ngizombiza ngaleli gama ngizombiza ngoLazaro wamemeza kathathu wathi Lazaro vuka wakhwehlela umfana ngale kocansi olwalhenqiwe wakhomba umama wathi mama hamba uyobilisa amanzi wathi wena mama hamba upheke iphalishi baphuma labo mama belandelana ngokukhulu ukusheshsha wabuye seliphethe iphalishi nomunye wabuya namanzi samthatha isipulani sasezulwini sawapholisa amanzi sase simwasha ngawo samhlambulula umufi wathi masiqeda umhlambulula sabuyisa iphalishi samfunza sona njengoba sibuthele kulo mashi sebenze njalo hawu nyazi bezulu maNazarete siphambi kwaJehova uqobo sivala uJanuwari ezikwele idlule namayi ngitheke ngoluwashe yashilanga ngoba sesizohamba siphinde kumashi ngithatha imoto ngiseKhawashi mangifika khona izimbili zingena zibe ngambili khona izimbili eziwashwayo nami bese ngiyibhaka la bese kuqhamuka enye insizwa itheni insizwa hawu baba vanuyeke la le moto yakho uziphumele ngihlalele uma uthanda uzule la edolobheni sizosala sifana oye angiqali vele ukufika khona kuba njalo bese ngithi wehla nje bese ngithi uqotha la ngoba sengingithande nokuthi mangidrive even mase ngehla ngathi ngiqale ngithi ukukhokhoba kancane ngingavane ngasho ngiqonde ngiyaqala ngiseyibhungwane seke ngiyabona khona inyama nazoguga bese ngehla ngithi uqotha bese buya la izoqotha eduze kwami ithi hey wena Nazarete ithi yandodana ngiNazarete hayi baba ngiyakubuza nje kodwa vele ngiyakubona ithi ke lensizwa ngaganwa umakoti ngahlala naye sase sibuye sixabana wahamba ithi njengoba ngibuza ukuthi uNazarete yini ngibona lo yababa olapha emotini yakho omfake khona ifoto ngizomphi akhona okwamakhosi bese hamba ifika ikhombunyazi lezulu amen
Ithangazi noma ungilethele uthi ngikuze lapha nje wenza ukuthi ngixoxele le ndaba ukuze nami ngiqine kuyo. Ushambe uyafika kubantu abangawona amaNazaretha. Uyabasiza abantu abangawona amaNazaretha. Amen. Ngithi phela ushambe uNkulunkulu. uNkulunkulu akakhethi balala muntu. Imina nawe esikhetha nayo ngoba uzothi noma usungitshela wayiphi inkonzo bese ungexwaya. Athi hayi baba. Njengoba ngibuza kanje ngathi ngilele wafika lo baba. Uthi lo baba ngoba ekhambeni kwankosikazi wami ngaganwa womunye ngase ngithola umntwana oyintombazana. Lo mntwana useneminyaka ewu11. Uthi kuhlale lo mntwana kukuhle nje sifane edlala sifane sibone esemongoza esephuma igazi emakhaleni. Sitatazele lize libuye lehle sishaya ngezabana shana ngamanzi abandayo kuze kuye kulunge ahlala njalo mayeke wadlala athi adlale hayi zonke insuku. Uthi ufikile lo baba wangibuza wathi uyazini umntwana wakho ukuthi uguliswa yini ngathi angazi. Wathi kusasa woshisa impepho uzofika ubaba wakho azokutshela. Inkosi ehla ezulwini ukuzimvula. Uthi ngavuka ekseni ngabiza umana ngamxoxela nomakoti wami ngabaxoxela uthi khona umuntu ofikile efaka isigqoko esimnyama. Uthi kodwa lo muntu kangangiye ngimbone emotini zabantu angathi ilokhu thi ushambe. Uthi uyafuna ngishisa impepho kuzofika ubaba ngithethe ngani iguliswa yini. Athi mama akulungile phela. La shona ilanga wayithatha impepho uthi ngayishisa impepho kodwa ngingaphethe lutho ngoba kwangekho lutho engihlinzekile uthi ngayishisa impepho ngebeshilo. Uthi wadlula insuku embili wabuya waqhamuka ehamba nobaba wafika wathi mabefika phezulu kwami wafika wangikhomba wathi nangu ekhombisa ubaba wayesesuka eNyamalala ngangambona ushonaphi. Uthi baba wathi mayefika wathi mfana wami uyayazi lengathi uguliswa yini. Uthi angiyazi. Uthi ingane yakho mayidlala uphenduke ingane ifike ibhibize bese iphuma igazi ishayile ebusweni ngoba ithi yona uyinakile. Ithi hayi baba anginayo ingane. Uthi hamba ubuze kumakoti lo ahamba uzokutshena. Uthi kodwa ngesikhathi ehamba makoti wami kwangekho ukuthi yasola wengena ngane kodwa uthi baba ngihamba ngiyobuza kena. Uthi mayifike ngakutsheni engavumi ukutshena ekwedelela uthi bobuya ngoba ikhona ingane intombazane nayo ufike uyenzela imisebenzi ngoba le ngane eyophisa le ngane ithi baba ukunakile mina kanginakile. Ubaba unaka wena wayathi wenzela zonke izinto mina kanginakile.
uthi kama ingavumi ukutshena umakoti ubobuya wena ufike enzele ingane kodwa ungayenzeli ungakayi kuyena afika kutshela uthi ke baba ngiyasola ukuthi kusho uthi wahamba mhlambe isisu sesikhona kodwa singakabonakala bese nami impela kunjalo ngivume ngeqholo-ke mina ngoba ngilandela uthi manje ngiyapatanisa ngoba nemali esiholayo la incane ngiyapatanisa ngoba ngifuna ukuya kuyena esengikwazile uthi sengazi ukuthi ngiyobethe ubaba noma ngaba kangitsheni kodwa ngikwenza umsebenzi uthi ngenzela ukuya kuyena sengibulise ihlangene izinto okufanele ngimenza lezo hawu ngakubona ngiyazizwe lokho kumpela amen. Ngiyakhumbula ezweni lakithi efika ngalezi sikhathi zikaMashi 1910 namhlanje 610 years. Watafika ezweni lakithi ephuma ngaphesheya eNazaretha emzini ekale ngaphesheya komzimkhulu wawela wathi mayifika emfuleni zisho njalo insizwa zakithi indala ezasihamba naye. Nangu ukuthi uhamba nathi namhlanje. Amen. Wathi mayifika wafika umzimkhulu ugcwele umnyama nje ukushoda ugcwele ushindwana umnyama ngenta abelungu bayalima kunamabhunu amaningi ngapha ngenta usuke ebhulwa umalini izulu uthatheka wonke amasimu angene emzimkhulu uthuza lapha ngenzasi ngakithi ubese ugcwele somnyama sowuthethwa sathi mafika isiphansi sezulwini safika sahlala ngale sathi bantu abami ake nihlale sasesithiqelele sathi sathi sibuya sasithi bantu abami bengikhuluma noNkulunkulu ngicela ukuthandaza kwase kuyathandazwa bacimeza bathi mabethi babheka bafika sokhona ibridge elikhulu amen. Uthi bantu abami ngikhuluma noNkulunkulu wayesethatha isilwane uNkulunkulu wasibeka umhlane waso uthi asiweleni bawela ngaphesheya ngaseXhopo wathi mayibuya waseguqa futhi lapha waphinda wathi babheka bafika ibridge alisekho uthi ngikhuluma nesilwane uNkulunkulu wathatha isilwane wasibeka umhlane waso njengoba kade sihamba besihamba emhlane waso ungakho ke sithi ushemba uNkulunkulu amen.